Ikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300% buri munsi. Umunyenga buri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe, ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugera ku muhigo w'umunsi, bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Turagaritse nanone ku munsi wa 13 wa Ikirenga nkubwira ngo abanyamahirwe bamaze kuduca imbere, bamaze kuba benshi cyane. Tugarukanye n'umunyamahirwe wacu wa 12 ugiye nawe kwegukana amafaranga yiwe. Waramutseho neza? Waramutse. Uvuje umaze kuvura abantu bangahe? Ndari maze kuvura abantu bagera ku 10, ariko ndaje nyine ngiye gukina leta nsubira kuvura abanyarwanda. Ndizere ko hari gusigariya kuko basigaye ndizere ko batari ku murongo. Tukora nk'itimu, hari abasigaye baransimbura kaza komeza kugenda neza ameza akazi. Numara gufata amafaranga uragenda ubagurira ariko birumvikana. Okay, uyu ni umunyamahirwe wacu wa 12. Ngira ngo wanakwibwira n'abakurikiranye ikiganiro kugira ngo bamenye amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Jean Paul Karasira, abandi umuganga iremera ku ivuriro bita Polifame. Okay, Karasira, ngira ngo promotion yaratangiye, ubona ibisabwa wasabwe iki kugira ngo nawe ube kuri no musi ubaye umunyamahirwe? Mbyumva bwa mbere hari kuri radio Kiss FM mu gitondo mbere yo kujya ku kazi, numva publicité ko basaba ko ari ugukanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego, hanyuma ukabona intego y'umunsi. Bampaye intego igera ku mafaranga 1275. Ndayahamagaza nkuko bisanzwe mpamagara inshuti. Iyo ntego baza kuyikuba 3 3825. Ubundi ngiye kumva numvise ejo hashize nibwo bampamagaye ko nanjye naba nagiye mu muri w'abanyamahirwe, ko ndi umunyamahirwe wa 12. Okay, mwabyimviye namwe nta kindi kintu gikomeye usabwa. Ibyo yasabwe gukora nawe nibyo yakoze kugira ngo abo umunyamahirwe wacu. Yakanze akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego, yes, abona umuhigo we w'umunsi. Iyo umaze kubona umuhigo wawe w'umunsi, igikurikiraho nuko uwuhigura, ubundi Airtel kaguhereza bonus igera kuri 300%. No kuvuga ngo tugukubira inshuro 3 wa muhigo wawe wabajije guhigura. Iyo umaze kuwuhigura rero, umaze kubona iyo bonus, urategereza kugira ngo nawe ushobore kuzaba umunyamahirwe nka Karasira. Karasira, ngira ngo uri kubona amafaranga duteretse imbere. Ndayareba neza. Abandi babanje babonye uburyo icyo bagiye bakora. Narabibonye. Ariko ndabona nta kamora rufite, bimeze bite n'umunaniro w'akazi. Ni umutima uri kujya ndaza kukagira neza ngiye kugeraho. Ni wegera aha ngaha. Okay, mukanya ndaguha uburenganzira. Aya mafaranga arimo hano yose na yawe. Yego. No kuvuga ngo miliyoni n'igice yose irimo hano ni yawe. Ntabwo nshaka ko ari n'ijana nsigira. Uyavanemo hano uyashyire hari. Uvana hano ushyira hari. Ufite amasegonda 45. Abandi bagiye bakura amatandukanye, buri wese yakuraga amayashaka. Ubwo nawe ufite uburenganzira bwo kwikurira amayikeneye. Mubwira ngo ni mu mpera z'umwaka nawe ushobora kuba umunyamahirwe wacu. Ngira ngo natangira nkakubarira. Egera hano noneho wambwiye ngo niguri bunyereka kamorari. Aho ngaho guhagarara ntabwo wafata amafaranga. Hagarara aha ngaha neza. Yes. Rurangiza uragiye uyakuramo hano uyashyire hariya ngiye kukubarira. 1 uretse gato 2 3 go. Ucyo kabisa kuraje niyo nimba nini. Ucyo rwose kabisa. Yabayemo nibwo tugomera kuri umugabo. Amasegonda 28 yose. Ucyo kabisa. Amasegonda 15. Ngira vuba. Nangere namusigira kabisa. Amasegonda bayarindwi. Ngira vuba. Amasegonda bayatanu. Amasegonda bayabiri. Kabisa. Aha ngano nongera ngo morale yaje. I tried.
ndagira ngo umbwire ibyishimo ufite muri wowe bimeze bite? ndumva nishimye. Mbere na mbere abitabiriye umukino bari abantu benshi cyane, buri wese yifuzaga ko yagira ahantu nk'aha. Ndashimira Imana, nkashimira na Airtel yagize igikorwa cyiza cyo gushimisha abafatabuguzi bayo. Nshishikariza n'abandi gukomeza guhamagara no gukomeza guhamagara, baba bamaze kubona intego y'umunsi nabo bazagira amahirwe yo kuza ahantu nk'aha. Aha, noneho ibyishimo ufite ubu noneho ushobora kuba wabigaragariza. Ibyo byose bwa mbere ntabwo ari bubigaragaze. Ubundi mu buzima iyo wishimye ukora iki? Ndagira ngo ugikore mbere yuko tubara amafaranga. Ndaserebura igitego, igitego cya Chelsea. Ndi umufana wa Chelsea ukomeye. Ubu noneho urafana Ikirenga, ndagira ngo noneho uhinduremo gatoya. Ndagira ngo ufane, reka njye ngutangire ibi. Ni Ikirenga yagarutse, ngaho nawe hitufana. Ni Ikirenga ngiyi. Reka tubara amafaranga yiwe hanyuma tugaruke tumenya amafaranga yegukanye ukuntu angana. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Karasira, turagarutse nanone, amafaranga yawe tumaze kubara usanze arangaye? Tumaze kubara dusanga ari $1,158,000 n'amafaranga 500 y'amanyarwanda. Muri iyo nkongero nk'amasegonda nk'atatu ntiwari guhita uyatwara yose? Hari gusigiramo nka 5 gusa. Muri weekend no kuvuga nari kuza kuba merewe nabi cyane. Okay, Karasira abashije kwegukana amafaranga ye $1,158,000 na 500. Amafaranga ni menshi muri weekend tujye kwinjiramo. Ariko ubundi Karasira urubatse cyangwa? Ndacyari ingaragu. Ingaragu? Ariko byibuze hari nk'abari ku rutonde. Ntago ari benshi Numwe wenyine? Umva. Tagetinga asohoka hano muri studio nawe uhita uhamagara barapasura hagati. Ntago murasiga ivanga mutunga. Reka tumushyikirize ikimenyetso cyemeza amafaranga yiwe amaze kwegukana kuri uno munsi wa none. Ayaya Karasira, felicitation kabisa. Merci beaucoup. Aha ngaha ni muri promotion yacu ya Ikirenga. Iyi ni check yawe igaragaza amafaranga wegukanye. Reka tukubwire ngo nawe ushobora kuba umunyamahirwe wacu. Icyo usabwa ni kimwe gusa, urasabwa kuba ufite telefone irimo sim card ya Airtel, warangiza ugakanda ku kanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego yes, ukamenya umuhigo wawe w'umunsi ukawuhigura, warangiza ukaba umunyamahirwe wacu. Ushobora kwegukana aya mamiliyoni. Ikiri nakubwira Karasira, amahirwe yawe ntagarangiriye hano, kubera yuko ubu ngubu ku munsi w'ejo tuzamenya abanyamahirwe bacu babiri bagomba kwerekeza mu mujyi wa Rubavu. Iyo mugiye kugenda bagenda batwawe muri kajugujugu, bagenda bahawe ibindi 100,000 byiyongera kuri aya ngaya uba watsindiye. Aya twe ntabwo tuyakoraho, ahubwo tuguhereza ndi ku ruhande ushobora gukoresha. Icyo tukwifuza nuko wakongera ukaba umunyamahirwe, ko ntabwo tuba turabimenya. Gusa dufata abanyamahirwe bacu kuva ku munyamahirwe wo kuwa 4 kugeza ku munyamahirwe wo kuwa 3. Nukuvuga ngo abo ngabo kuwa 4 turabafata tukamenya, tugakuramo babiri bagomba kwerekeza mu mujyi wa Rubavu. Uba wemerewe gutwara umuntu umwe. Ubwo niba uzaza nawe wundi watubwiye niba bizagenda gute? Ikibazo ntabwo ari hafi, ari ku ishuri hanze y'igihugu. Okay. Norana bazagukorana. Okay, reka tugaruke mu kanya gato tumenya umunyamahirwe wacu wa 13 ninde, tumenye nahaherereye. Ni Ikirenga yagarutse, igarukanye inyongera ya 300% buri munsi. Umunyenga muri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza, ukarama amajoro 2 n'uwawe, ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kandi akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego, ugera ku muhigo w'umunsi, bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Turagarutse nanone tugiye kumenya umunyamahirwe wacu wa 13 ahantu aherereye, tumenye uwo ari we, tumenye icyo akora, tumenye byose, kubera ko ntabwo tuba tumuzi. Gusa icyo tuzi cyo n'umwe mu bantu babajije guhigura umuhigo wabo ku munsi w'ejo hashize. Nawe ushobora guhigura umuhigo wawe ukanze ku kanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego yes, ukamenya umuhigo wawe w'umunsi ukawuhigura, ugategeza ko umunyamahirwe nkuko nabandi bari abanyamahirwe. Reka turebe amanimero yacu yose uburyo agenda azungurukamo, muri kubyibonera.
umuntu wese wabashije kwesa umuhigo murabibona neza uburyo amanimero ameze hariya reka turebe tubare kugeza kuri kangahe noneho 1 2 4 5 9 10 20 stop. Yes, umunyamahirwe wacu nuwo nguwo. Amahirwe wacu wa 13 afite 0 7 3 6 7 0 4 1 7 1 Allô? Allô? Oui, mwaramutse. Mwiriwe. Mumeze neza. Meze neza cyane. Umuntu uguhamagaye yitwa Liliane Munganyinka. Nkaba nkora muri Airtel. Wamfasha nawe ukambwira amazina yawe? Nitwa Dismas Munyentwari. Dismas Munyentwari ukaba uherereye he? Uri mu mujyi? Wa Kigali kwa Ruhango. Mu buzima busanzwe ukora iki? Niho ukorera cyangwa wenda wari watembereye? Oya, ndi mu kazi n'ubundi ariko sinkorera kwa Ruhango. Ngiye nkorera private company yitwa Mujaka. Okay. Dismas turi muri promotion ya Ikirenga. Aho abafatabuguzi bacu bashobora kwitomborera amamiliyoni cyangwa se bakaba bahabwa n'ikiruhuko cy'iminsi 2 mu mujyi wa Rubavu. Ubu rero nawe ngufitiye inkuru nziza kuri uno munsi wa none. Iyo promotion se hari ikintu waba uyiziho? Ndabizi uko ndabikina. Urabikina? Ubikina ute? Ndagira ngo banze wibire abadukurikiranye ubibira akabanga ko buryo ubikina. Ya byose ukanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 akego ukabona intego y'umunsi. Hari ikitegetse gushyira amayinite. Ngo nanjye nari mfite intego ya 824 ku munsi. Wari utegetswe? Nari mfite 824. Yes, uyashyiraho hanyuma bagahita baguhereza bonus ingana na 300 kwijana yawe wakoresheje. Uri nahamagaza. Ukayahamagaza. Umurongo wari wose. Aha, kubera rero yuko wakurikije ibisabwa ndagira ngo ubwire ko biguhesheje amahirwe kuri uno munsi wa none yo kuba ubaye umunyamahirwe wacu wa 13 muri iyi promotion ya Ikirenga. Nuko konyine se ngo wow kuyise witsijwi kuyisusubiza ijwi hasi. Urumva wowe ibintu nk'ibyo umuntu atagomba kubisubiza yitonde kubyiyumvamo neza. Okay, ubu noneho wamaze kubyiyumvamo kabisa. Niba wamaze kubyiyumvamo noneho ngaragariza ibyishimo. Ajya maseke cyane mu mujyi wa Kigali barebe. Nta kibazo, hari ikibazo se baseka nyine bahita bamenya ko ari Ikirenga. Okay, it's amazing. Okay, ndagira ngo rero ku munsi w'ejo tuzaba turi kumwe live aho uzifatira amafaranga yawe abantu bose babireba. Wow. Uba muri Airtel Money? Nyubamo. Aha. Urakoze cyane ku munsi w'ejo kuri Airtel tuzaba turi kumwe hanyuma ushyikirizwe amafaranga yawe. Sangapi? Turakubwira ku munsi w'ejo tuzakubwira isaha watugereraho. Ako ni mu masaha y'umugoroba. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ngaho ugira umunsi mwiza. Nawe akazi keza. Aha mwamwiyumviye uwo ni umunyamahirwe wacu wa 13 ubashije kwegukana amamiliyoni yiwe. Twebwe duhita tumushyira mu bamiliyoneri yageze hano akayasiga datwara nkajya kuyarya amafaranga kutabura icyo yakoresha. Reka nkubwire ngo nawe ushobora kuba umunyamahirwe wacu gusa ibyo usabwa ni ibintu byoroshye. Icyambere simcard ni yawe ikubaruyeho kuko izina ritsinda na simcard itsinda nibaruye ku muntu. Ntabwo uzatuzana simcard ibaruye kuri Jetruda witwa Pascal ngo byitwe yuko ari we watsinze. Ubwo uzawatsinze ni Jetruda ibaruyeho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri
simukadi yawe ukareba umuhigo wawe w'umunsi ukagerageza kugira ngo uwuhigure nawe ube muri ba miliyoneri. Ikindi, simukadi yawe yishyire muri Airtel Money. Amafaranga yose utsindiye ntabwo Airtel ishobora kuyafata ngo iyaguhereze mu ntoki. Icyo dukora turinda abafatabuguzi bacu kuba bakwibwa cyangwa kuba bakorerwa ikindi. Muri Airtel Money ukoresha ibare wibanga kugira ngo ubikuze amafaranga yawe. Niyo mpamvu tukubwira ngo wowe ufite simukadi yacu jya muri Airtel Money kugira ngo byorohe amafaranga uyatsindira tuyanyuzaho uhita uyatwara. Aha ngaho nkubwire ngo ku munsi w'ejo tuzaba turi kumwe n'umunyamahirwe wacu wa 13, hanyuma nawe ushobora kuba umunyamahirwe wo ku munsi w'ejo wa 14. Sabwa gusa kuba ufite simukadi yacu, nurangiza uhigura umuhigo wawe buri gihe saa 9 z'umugoroba kugera saa 9:30 ubikurikirana kuri TV1 ndetse na Family TV. Ikindi nimero iguhamagara nimwe yonyine 0731 nta yindi nimero yemerewe kuguhamagara. Komeza ugubwe neza. Ikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300% buri munsi. Umunyenga muri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe, ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kandi akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugera ku muhigo w'umunsi, bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho.